Cidadão mana ida toquei se pesik tambah grupo ICC ali publica em fotografia e mídia social katak cidadão no dar padre e a ICC ali. Segunda cidadão Ida Honaran Januário Teixeira, a toqueixa da Polícia Científica na investigação criminal KPSIC, a sua liderança Grupo Católica Carismática Timor-Leste, que ICCTL, também usa a fotografia, tal e a rede social, a son padre e a Grupo ICCTL. Ari, may tamo malay. Au tama duni. Au tama duni may be. Antes buatnya preparan ini ba? Preparan ini ba? Harus sentimento autoban yang mau sentimento ituan. Jadi ni alin may kokotok lah ya. Adi koko duni. Dan ala halon sana. Alo duni sana. Alo duni. Maybe ikus ni dan be auto fotan be $20 para bensan batinin para fo. Atau fo lah ya. Moment ni mana lah fo. Ni osam ni lah fo. Ni akarak ni atam osam para. Tu hola be batin mian baju mian ai ida be atas ni awat hola palinya abe moment terba ang onisan osan miya kari kia laten los wa akontes ga lakon sa muslaten ha musan sen ya fatin ni be ha musla la seguru de repente nessa vitane polícia pesik sira baga ansa polícia sira baga ansa lormo bane osin tidia ketuan tama seda tama ita atenan be tuku ita ga tebe ita ga pokana ita pan salana ni talatene jadi ansan hau mate ansan binia repito ansan kalam pane babu ansan tahu ketan kalane ansan tahu pane ani matan sam sempre be hare be oda matane ansan jam se tuzo tahu ba jam se pulan sane jam duan sane order vir fali control fali. Antes o ministro da Justiça declara grupo ICCTL ilegal no russo cidadão bema que envolve o grupo a tu responsabiliza. No dia semana coto pesic halo na busca ba membro grupo na rua no halo na investigação no dadau pesic continua busca o de buca tuitan membro ICCTL sira a selo. José Mendes Jacinto Fuca, GMN.